abafowethu siqala ukusebenza nabo kusho ukuthi ngangumuntu owayesevale euniversity. Kwakusenepolitiki ke ngaleso sikhathi indawo yabeSuthu. Kuthiwa amaZulu awafuneki. Ngalo-ke kuleya ndawo umuntu oqala ukuperform euniversity uShwi Nomtekhala. Umuntu oqala ukuperform euniversity babengafuni kuthiwe hey ulandela amaZulu akho angeke ngoba phela lapha ngithi kusegoli evali inhlanga izihlukahlukene nje. Kuqale lapho bafike bayishaya ingoma kuduma ihholo lonke kujabule nawo abafowethu labamatsonga ababegxeka ukuthi uManyathi ulanda amaZulu akubo. Hayi ngalokho kusebenzisana kwethu ke sigcine ke ngo2011 abafowethu bethi hayi awusondele. Hey kwakunzima kakhulu mfoko wamagaya. Mangakutshela nje ngoba kunezinsizwa enizaziyo futhi ezikhona endimeni kodwa hayi eculayo. Ezayifunga impela zithi omunye nje ngengimfihle ngoba phela kuzinto esifihlayo wangitshela emehlweni mina ungizwe wathi hayi wena Manyathi uzovusa nje indle yadliwa umuhlwa kudala. Into esifile lento lena uzodlala ngesikhathi. Ngaba naleyo ntshisekelo ukuthi ubani lona othi uzovusa indle sidle umuhlwa kwakumfoko amchunu lapho umfoko amacingwane. Ungizwe uNtamthuli. Ngaleso sikhathi uShwi wayesagula ehlezi lapha phansi wamuzwa kade umzwe lapha. Yathi uzovusa into kade yadliwa umuhlwa into kade yafa into nje ongeke usayivusa umusha isikhathi. Kwakungamantshontsho lapho ka20 awuqala ngo2012 mangingaphosisi. 2012. Nabanye nje abantu befunga impela including umndeni wami uthi beze behambe beyoshe ekhaya kithi ukuthi ubongani mina ke ngokusebenza ngisePitoli eNational Department beze beyoshe ekhaya ukuthi uzomosha imali yakhe uzoyifaka kulabo abantu abafekudala abakithi ngashintshelwa ngisho abakithi. Ngathatha isinqumo esasinzima kakhulu ngathi ngizoyenza lento ngamtshela umama wami ngathi ngizoyenza lento mama. Kwathiwa kodwa manje ngoba abantu phela bathi ngase ngingena ngo2011 kwakuzophuma into zomhlaba lengomeni ugogo omdala. Kwathi ugogo omdala udlulela ugogo omdala udlulela yebo ngizokubala nje igameko ngiyeza lokhuzaneni yakho. Kwathi kwaba nama-award amasathi mayise East London into zomhlaba zafike zadliwa osaziwayo osaziwayo iqembu lokubabeqala ngaleyo album ayithenjini bafike yadla into zomhlaba waphuka umoya wami ngilithola ngamahlombe iqembu ngiliphethela ngathi okanayo kuyohlangana nami manje asambili saya umcimbi owenziwe uTalako wawenziwe ungizwe noKhathi la bathi performa khona iqembu abantu bathi balixosha abalandeli ke kwaqalela into zabo efikile omtshengiseni bavele bame kanje bakhwehlele kuduma istadium unzima ngithi kodwa ngizongena kanjani la ngivalile phela lezi insizwa kunzima mfowethu kunzima umhlaba wangijikela wonke kwathiwa ya uzofaka imali yakho ubani wena sikutshela ukuthi iphelile lento uyabona kwaphela inyanga angahlangana umuntu osifazane emva kwalesigameko esenzeka lapho angifuni ukubeka ngoba ingane ayikalala ukuthi umuntu wesifazane nje kwangavumi ngihlangane naye ngoba ngavele nganyela ngaphatheka kabi ngathi kodwa madoda ngizokwenza njani ngoba ngifuna ukuyenza lento ayikwasho ukuthi abantu bangitshela ukuthi hayi phelile indaba yalento phelile abantu abaziwayo mangakubalela bona ngikutshele namhlanje nje bakhona uyabona hayi ukuthi makusuka ukuthi makusuka lapho zona lezi insizwa hawu kuthiwe kunengoma esiyenziwe ukhelini hawu isiyenziwe isiphelile hawu engiphatheke kabi iyenziwe ubani kuthiwe yenziwe uYushwi noMthwalo bobabili awazisiwe wena angazisiwe mina Nomtekhala kazi hawu sebenza iqembu laba abantu baze baqede studio ayi siphakame noMtekhala silweke manje nenzani wemadoda yimpela ngihamba phambili lapha nenzani yini lento eniyenzani ayisilweke ayi kuthi akangiqede uShwi kuthi akangiqedeke lapho
ibuyeke le ndoda ukuthiwa umthwalo sobhokweni ingihlalise phansi ithi hayi wendoda into eyenza ukuthi kwenzeke lento nakhu ilapho ke ngaqala khona mina ukwazi ukuthi ha kana abantu banenkinga engaka hey ngathi mina engeke ngikwazi ukuyixoxa bakwethu abantu uma sithi labantu ke sisho la uShwi Nomtekhala yebo na umthwalo sobhokweni babathathu phela laba bantu ukuthi akashuthi ke ubantu wesathu umthwalo sobhokweni bathathwa abantu baleli qembu bathathu nje hayi lo wesathu yini asingayizwa ngaye angaveleli nje ngoba phela neqembu kwa uShwi Nomtekhala usalaphi lo mntwana sobhokweni yena engineer lo ke nokuthi nami ngilifice ngalifica inxa ukuthi khona yena ukuba wayengekho ngabe la ngeke ngisalifica nami ngendlela ke ngingaxoxela nje masihleli phansi ukuthi nakho ukuba nje wayengekho ngangeke ngilifice nami uneqonsike lo abantu uShwi ukuthi abantu abamazi akusuka umuntu akwazi ukukhuluma unethika nje vele limsuke kwathi akangiqede lapho benza uphelina ngathi ubani lo uthunethika ubani lo uShwi lalela khona lapho yebo engani mina lalela ngizela nendaba anginandaba nabo lo bedry yabona sebenze lokhelina manje ngiyalalela isihloko ngiqale ngibona isihloko sengoma kusetshenzwa kanjani ngithi ha hey kanti kuliwa impela la naba abantu banjani wemadoda naba abantu bezobulala iqembu uma ngithi ngisalalela ingoma khona ingoma le kade idlala la ethi ihlokisana ihlomelene hayi ke umuntu owayibona leyo nto uSharles Sithole wayilandela uSharles seyibona uSharles ukuthi kunenkinga la ngayizama ke mntakamagaya ngayizama engafuni lutho lo baba ukuthiwa uShwi hawu ndoda kahle abantu bazothini hawu mfowethu samncenga saseke sesiphumile ebula mina ke ngifike iqembu lisesebula ngimi ke ngalwa nebula ukuthi sithole iclearance ngoba base besayine ukuthi 5 years noma ama album awu5 sabhala nebula ke ibula ke vele yabayeka bona yahubha yathi wena uzanga ukuthi usile yahubha mina ke ibula manje hayi ngeze ngiyiwineke ibula siyithole ke iclearance sivula icompany kwakuzothiwa uShwi Nomtekhala music kwathothi igama leli angazi liregistrwe kanjani kuphi so alikhona ukuregistereka sase silitwister sathi Nomtekhala and Shwi music nalokho kwakwaba ilicala engalithetha futhi uqala kanjani leli gama uyabona iqala londelani iqala la insizwa lena phela esiginci manje imamasho ukuthi igama eseliqala yileli hey wemntakamagaya ungamizwa nje umuntu ekhuluma inkulu into ebengibhekene nayo mina lalela hayi ngifuna sikulandele la sesibanga manje ukuthi yiliphi igama eliqalile asaqala umuntu uShwi Nomtekhala phela Lungi lasileke lapha yebo so ke hayi sekulungiseke lokho sihlale phansi uShwi ke unethika nje uneconsi impela futhi mase limvukile ngeke umkhona umuntu omkhonayo uyedwa huye umthwalo sobhokweni ngoba bahlala ke endlini bobabili uma ngabe nje setheke ufuna ukukhuluma nomthwalo ke huye ozokwazi ukukhuluma naye ke ehleke ezantsi hayi sehleke siyinqobeke leyo nto ke siyinqobo bese ke sesivula icompany ke asinayo manje imali yokurecord bese ngithi madoda ikhona imali sizorecord ngicabanga ukuthi imali eyasebenza yabo 58000 ukurecorda nokugaya sekuhlangene bese ke sihlangana nabo umhlangano wethu ose Southgate ngithi madoda angeke ke sithi le mali fanele ngidonse yona kuqala ngoba isimo sasibheda kubafundi ngaleso sikhathi kwakunzima ukuthi ke ngeke lo sichaza ke kwakunzima kanjani hayi ke kube ukuthi ke ingoma yayithi ubaba nomama isihloko saleyo ngoma leyo ka2013 kuleyo ngoma futhi aphinde futhi lo kube nengoma engingayizwa kahle ngithi mina angiyizwa kahle le ngoma madoda utshela umkami Shwi le ngoma lena ayiphuma angiyizwa kahle le
ngitshela umkami hayi lo ngoba yayingekho right ngoba yizinkinga zabo lezo lona manje uzoyikhipha khona le mculweni. Hayi ngithi mina le ngoma ngiyithandi le ngoma mfowethu. Ayi sixabane. Hayi ithi utshela umkami ukuthi uthi ngiyafeba mina. Sihamba nawe nabe ufonela umkami uthi nje bengihamba naye nje uyajola lo. Manje yayibuza lo mbuzo uthi why wena ufonela umkami umtshela ukuthi ngiyajola mina ngibe ngenawo amafoni omkakho mina. So ngikubuze le ngoma madoda le ngoma iphuma ngithandi le ngoma. Hayi bangehluleke ngibuza uye kumthwala athi hayi yena salusuyeka ngoba phela manje ufuna ukudikela ushwi hayi uyadikela. Ngixoxela nje ngezingqinamba engihlangabezane nazo. Hayi ayenzanga ke kahle leyo ngoma emarket ingoma yethu baba